से में ठीक को नहीं कुसी मिली माथा पौन लोगन के the Karbi Anglong Autonomous Council, Karbi Anglong District Council was created due to the unity, persistent effort under one umbrella organization, the Karbi Adorba, by the Karbi, Dimasa, Rengma, Tiwa tribes and others. The tireless Karbi Adorba leader who worked hard to see the light of the day for Singterang MLC 1937-1945 Labata Hinimani. Sar Singterang Langkung Habe, Samson Singh Inti Songbe, Barelong Terang, Solsoy Terang, Bonglong Terang, Muniram England, Langtuk Inti Reverend Tundor Singh Milik, Utsari, Raidang Inti Longsing, John Katha के लगे डोंका मुकाम निरीजर को आसार बुरा गने आपको गने जॉन कथा वीरेंद्र तेरम Kadogo Beta Secretary Richard Pisina. Thank you so much, sir. Kardong jutan jubat sumsi sokarbi kita manuti lagi kardong jutan jubat sumsi sokarbi kita manuti Kardong jutang jubah ini Sar Singterang Langkung Habe Ode Tirom Hulalong Tan Hulalong Indeng Troksikerapi Karbi Anglong Autonomous Council Laso Kelongpong Laso
Katalon along Cetong Rapet Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiswa Kehai Lapian ang parta Laso Mailong Nakacetong Dud 6 ST Parliamentary Constituency IMP Omor Singh Tiswa Kehai MLA Bida Singh Lenga Kehai MLA Dor Singh Ronga Kehai Lapian ang parta me Ilitum Nakacetong Dud Potmosri Donosor Intia Kehai Lapian ang parta me Tim Karbiang Long Mate Karbiang Autonomous Council along nilong kamnang klem rapet PM Akehai Pidoan MEC Akehai Pidoan Lapian ang parta Abarin ACM Mujarian se Akehai Lapian ang parta Karbi Jutang Asong Karbi Cultural Society TDP Amaipu Humsing Biakehai Lapian ang parta Karbi Lamedamai TDP Amaipu Akehai Lapian ang parta Abarim IMLA Dr. Mansing Rong Piakehai Lingduni Piakehai Lapian ke Roland Giling Akehai Pen Danglok District Commissioner Nirola Phangchopi Lapian ke Superintendent of Police Lapian ke Dak Nangajatong Don Manping Kedo Kachopapon Song Along Kachopehem Pupon Mai Pupen Chenglok Konchun Bang Lapian ke Principal Secretary Karbiang Autonomous Council Mukul Soikia Kehai Pendanglok Secretaries Kedoan Joint Secretaries Kedoan Deputy Secretaries Kedoan Lapian Officers Kedoan Lapian Council Long Da Klaim Rapet Abang Pubang Kedoan Lapian ke Nilidha Kaching Honai Karbi Lo Kachalia Song Amai Pugidoan Lapen ke Konchun Bang Lapen ke Kacharatu Nabang Pubang Pietumpan Lapen Press Media Tum Aprang Sinal Tumpan Lasotar Talong Rapet Along Kacetong Ana Tumapan Ninga Klong Pen Suri Akadom Lapen Lakau Ne Pin Pen Naletum Methang asayang deng doko ka visita me pini laso methang solajong kacaria jakong kacelong 1952 23rd June laso kacalonong jetong rapet da apor nangai jepijo na pot nililakhaw ne pin penang tumpan Kacoro Lapen Kardom Pajiglo Kardom. Kera please 74 years lo morning bangke matha ponmong lo 75 years ke cho Lape labangke Karbi people holalong tara langsu along hojaksi tara langsu acatai long lak suse lagni lak thom wana ke jang laso si talon ponpo lapen ke hala soyong si apor ceton pen hempu mukrang ahirjume pen yong si nang cekroi dun pulong te Prime Minister lapen Prime Minister kali pulong te President of India kali pulong te Governor Assam Governor kali pulong te Chief Minister labang pie pansi muning abang ke hok ponjia pan ke claim katalon ponjia pansi Karbiang Autonomous Council pen kachisik pon bini na penana bang tuato
Donasor intia ke hai Port Mesuri alang li tame penala lam than lo MLA ke hai tame aprang prang alang li CM ke dohot kachari hot bidasing leng ke hai tama tame alang li ta thanik lo la penang parda ile tuma MP ye district council ke nangji pohot Karbia Dorbar ke sei hola so Karbia Dorbar pen sile tombang ke district hangnang pu la so hot alam tame alang li penan alam pajiri midam lo la pen hola so hot ke hang bomohot kachapedok abang pu ke ile tom la ke iltum moheta than pon lo sarsing jalan langkung habe alang si mai phua arpu bangi en lo lapen ke Samsung sing intia bangke koncun bangai sab si deng pon lo lapen ang parda dopik lang mohera lang li penan than lo moniram lang ne pen cheng lo songbe pen cheng lo harsing di pen cheng lo penan abang phubang piala malang li thanik lo nilirui dundelo la penang parda me Karbiang Autonomous Council la principal secretary mokol soikia ke hai tame welcome speech alang li tame penana lam pajir mi pen alang li thanlo lasi non niletum muni laso ningka nang bom pen ke muning katalon le aprang Karbiang Lora Raphan isi kipi kapi jirjipu nilitum tim Karbiang Lora hin mate Karbiang Lora Autonomous Council hin pen isi kace sik do la pen ke laso kace sik ang bong pen nilitum jeda pipiasa yang dengma claim ji la ke nilitum Karbiang Lora Autonomous Council pen isi ke deng pon nilitum dolo lasi ke ceng sia sayang deng laso ningka nang mo nilitum matha lo Karbiang Long lapen west Karbiang Long araratum inglong alok sikedo lapen ke kachut kikiara tum si ong muna aphaita lasi office pinene wang pen ame thang ke towe kalong le pota laso ka choklem dia phan pota ke long dia phan ta isi ka siksak do laso munthi par sik si ne tum Karbiang Autonomous Council pen isi pen cheperai si ne tum chingwai chingsai si laso ading kanang bong lak isi ake joy pen long le pota ron nangji bifam pinangji secretary officer sumnili phanang pulo jel sar lada bagele tum kuti cap crazy bange revenue loss di pelos nang rat sile tum manda hirjume nang api rara hirjume ave pulong te rat nang chero chit nang cerap citu tunde pulong te ile tum ta jara sayang deng da klemune la penke laso dim along ta ile tum dolong le lasi nile tum MEC tum benching wai MLA MP tum benching wai si purthimia kemang pu amen en pensi chu ke damta chekloyon pi thong mong lak isi apota ke joy pen ron pon elo lapen ko nilitum nono ko nilitum pandak bontulo kelong le tuman dame hala sute penara tum kelong le phai do ulang pusipu kelong le tum phanan dame inglong aso tum hanan pulong te ke do bari minglong aso tum an pulong te ake joy pen long le pota okol lak isigi pipon jia phan nilitum ko ঠিক বন্ধুলা তাকে জয় পেন লাসি লাপেন পাটা নিলে তো
je long korat trok a konsensia long nili tum dam lo humri dam lo da kisung atum phan kopi pima lama je pechoy je phan public interaction ami Karbi autonomous councilor pra siddhanto loisu team Karbi Anglongor pra je 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেন্টৰ কাম বিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত পাব্লিক ইন্টাৰেকশনৰ সভা আমি আয়োজন কৰা হৈছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ বিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু ৰাইজৰ মনত কথা বুজিবৰ কাৰণে সেই গুটেখিনি কথা লৈ আমি পাব্লিক ওচৰত গৈছিলো লালং কৰা ট্ৰক আলং কেদাম public interaction pula hai asa ending kopi pima pin pura lo nang pian tame isi pen kapi chunjia phang nilitom first phase tender korelo second phase lapen third phase tender kor puntla lapen ang par tame iletom halaso rad interaction program hot niletum song chejong jepin party jipu pepin dhorom jipu pepin pen laso party jipu pepin si laso song chejong jepin si Karbi autonomous council pen si keteng pon asayang dek laso asayang dek long kacetong aphai bangke age kom nai lo suri phok suri truck sin arkep Suri Krehinian dali tum theglong lo la peche tonglong lo lasi public atum memorandum public atum pinpura lo kipian dami si ben kapichun jia phansi bori pon bom lo hotmanyo rice Karbi Anglongot 26টা সমষ্টি সমান্তৰাল হিচাপে যেটো ইন্টাৰেকশনৰ প্ৰগ্ৰাম আমি গৈছিলো ৰাইজৰ যিবিলাকৰ মেমৰেণ্ডাম আকাৰে আমাক দিয়া হৈছে লিখিতভাৱে যেটো দিয়া হৈছে সেই গুটেখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে Karbi autonomous councilor পৰা আমি ফাৰ্স্ট ফেজ টেন্ডাৰ কল কৰা হৈছে সেকেন্ড ফেজৰ টেন্ডাৰ কল কৰা হ'ব থাৰ্ড ফেজ লৈকে টেন্ডাৰ কল কৰা হ'ব ৰাত akisung pen kapi jog dia phag hala so sayang deng itum claim pon bombo lasi Bini Karbi Language Development Board ahin pen appointment ki pipen chenglo high school ME school la pen ke ala to ator bha kape bat pen chenglo la hai assign deng dari tum claim pon bomlo handloom and textile la pen ke Karbi ile tum ningarong nei le bangke official language ile tum Karbi alam pen ta mohet Potmosri Dhaneswar Intia kahai ta jai pon lo ye to official language noni le tum ke Karbi alam pen ta le tum tok pon long po DC office SP office long ta me Karbi alam pen me thang EP alam pen le tum tok pon long po la ta le tum gazette notification tangalo handloom and textile office ile tum Yakimia building Nili input amelo joint director office lapen ke office building hamren lapen fuluni tame input amelo traditional welfare training hall at Bokulia playground has been completed lapen graninet under SOPD this year 2024-25 years distributed lahai hon theran pen chenglo penana hormu ilitum pipon lo la pen ke soal lo tum ke thaki thir la haya hormu anta melitum handloom and textile department pen pipon eklo la pen ang par me silviculture department pen tame central sponsor scheme kuti pho pen chenglo je la hai a consensus team individual benefit ke long ya phan beneficiaries tum banta keron
PG Rapan Agricultural Department